Mwiriwe neza nanone. Nagira ngo nereke abantu batazi gufata link ugiye guhereza umuntu. Winjira muri akawunti yawe bisanzwe, ubundi ukinjira komunikasiyo ngaho muri my marketing, ugakanda hariya handitse my marketing, bigafunguka. Urabona hano handitse ngo create landing page. Hari standard ndetse na personal. Ukanda kuri kariya urabona hari standard, hakaza n'iya personal. Standard n'ingi ya personal. Yego rero ukanda kuri kari standard, ukanda kuri aka standard ukinjiramo. Wamara kwinjiramo bigafunguka. Hari akambere kabanza ka personal assistant, 5% affiliate program. Nuvuga ngo kariya kambere ntabwo akandaho, kari aka kabiri kanditseho ngo 5% nyine, akangaka ka 5%, ukanda kuri kari ukakavivura. Nuvuga ngo bisobanura ko nuwinjiza umuntu uzamubonaho 5% muri marketing ndetse na 5% muri ANP. Noneho hakaza kano kanditseho gift certificate. Akangaka kanditseho gift certificate, baba bari kukubwira ngo uwo muntu urashaka kumuhereza certificate nyine, certificate kado, ashaka ko umuguriza 50. Iyo utabishaka rero uraza akangaka ukagakuraho. Urabona iyo ugakanze ubu kavivuye, iyo yongeye ugakanda kaba kavuyeho. Kano kambere urakavivura kubera ko 5% n'itegeko, ariko iyo nta certificate ushaka ari $50 kari urakihorera, ukanaza kano gakurikiraho ka video gallery ukakavivura. Urabona iyo kanze ahangaha ntabwo ukavivuye, ariko iyo ugakanzeho ubu kavivuye. Warangiza karakwasi own video presentation, bisaba ko ufite YouTube channel n'ibiki byose. Iyo ntabyo nyine uvivura tuno tubiri, warangiza ukajya hasi ugasevinga. Waba ushaka umuntu akubwiye ngo umuhereza ngo link iriho ari ya 50 ya credit, ukazana kano ka gift certificate nako kagasevinga. Warangiza ukakavivura warangiza ukajya hano hasi muri save. Iyo umaze gusevinga rero urabona ko bahita bakuzanira link nyine. Kubona hano hasi bahise bampereza link. Iyi link ushobora kuza ngaha ukaba wayikopiya, cyangwa se washaka ukaza ukayeditinga. Uri kubona kano kantu ka edit, ukaza ukayeditinga hasi aho ngaho. Cyangwa se washaka ukaza ukayisiba. Uri kubona kano kantu kirya ko gusiba, washaka nawe ukayisiba. Ngira ngo muriho murayibona. Ubundi washaka guhereza link umuntu nyine, uraza ugahita ukora kuri copy, ukajya kuri WhatsApp ugahita bimusendingira, bikaba birarangiye. Yego ni ibyo ngibyo nagira ngo mbereke, nkeka mubifashe rwose. Urabona iyi link nkanga bayiduhaye ni nk'ingi, par exemple iyi link nta credit ifite, nk'uko tubikoze muri kubireba. Nkeka ari ibi ngibi rero, ubwo abatari babizi gutaha muzajya murabyikorera. Sawa, murakoze cyane.